پشتی داربه و لشکری یا ترکیه مجار سرکی و روژاوا ترکیه بویا قانون جزای مرنه. پارتیا آکه به دخوازه و قانون بین پارلمانتوی او سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان بجدار مراسم و جنازه بو او بالسر جزای مرنه کشاند. İdamla ilgili konu مجاره درباره جزای مرن دروژه و حکومت هدایه من بری نهاجی گوته بو اگر پارلمان و بریاره بده و دمه از اری بکم بریاره و مجاره دولت روجاوا نکارن بدن او بریاره میه برپرسین کاروبرین در ویکیتی اروپا فدریکو موگرینی خمگینی خود درباره ترکیه دانی سر زمان او دبیجه کریارن لترکیه تنهولن ما عاجز که. So we have already a profile. وەک دزانن هەلوەستە ماوەک هەڤە di derbarê tiştên li Tirkiye çêdibin. Bi taybetî girtina rêberên HDP bûye xemgîniya 28 dewletên Yekîtiya Ewropa. Em ê zûrdestiya li ser çapemeniyê û cizayê mirinê gotûbêj bikin. وزیر دربی آلمانیا فرانک والتر شتاینمر بال لسر بویرن لترکیه کشان او دبیجه ام ناخوازن کسین لترکیه دمینن بهیوی بمینن. gelek zalale eger Türkiye cezayê mirinê vegerîne dê têkilînwan bi Yekîtiya Ewropa ra bi dawî bibe. Di heman demê de em dizanîn eger em derî li ser wan bigirîn, wî çaxî gelek kesên li Tirkiye dijîn cavê wan li alîkarî û piştevaniya Yekîtiya Ewropaya û ew ê bêumêd bibin. Bi taybet aniha ji ber vê yekê ev hilbijartinek ne baş e. پشتی آخافتن ریوبرین اروپی سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان نرازبون خو به دنگک بلند آنی سر زمان او دبیجه اگر بریار جزای مرنه به پیشمن از امضا بکن. yine söylüyorum. حکومت ما و پارتیا MHP پشتگیری ددن جزای مرنê bê پەرلەمانê. Ez ê vê biryarê imzekim paşê em ê wê wek referandumekê bibin berdestê xelkê Tirkiye û ew ê biryara xwe bidin. Dewletên Ewropî piştgiriyê didin terorê û niha dibêjin divê em têkiliyên xwe li gel Tirkiye bisekinînin. Ez jî dibêjim hûn dereng mane biryara xwe bi lez bidin. Ev bû 53 salin û hûn nahêlin Tirkiye beşdarî Yekîtiya Ewropî be. Yek ji parlamenterên Ewropî dibêje divê em cezayan bidin ser Tirkiye. Li vî bêterbiyetî binerin. Tu çi dikî bike? قانون درباره جزای مرنه هم لترکیه هم جل سرانسر جهان بویا سدما گلک ناکوکیان او هر روش انجام نوتی نهوله. حکومت ترکیه حود ده کو پشگیری درباره و قانون ده زده بکه او اف یک جه بنا اندامتیا ترکیه یا یکیتی اروپا تخت تنگاسیه ده. آراماجار دنگ امریکا.